हेलो नमस्ते आशा करुँची भलरे थे समस्ते आपन को शक्ति ब्लॉग को स्वागत। आज भाई माने बसी डिसाइड कलु जे भोजी करवा भोजीटा कौटी हम सेटा भाई माने कहिबे भाई गणेश मुंडिया बहुत लोग कहउछन जे सेई जगह रे गोटे भूत बाहरुची सेटा सत्य कि मिछ आज आमे देखिया भाई जिबा। अरे भाई तू कौन दबो मु चावलटी देबी तो मु पानी दे दे तमे भाई मुंडी असली देबी मु चिकन देबी भाई तमे मु एक मक्का मछली देबी आउ मु कौन देबी कोन कहू मैं लूण दो भाई लूणटा दे दो किछि देबिनी मु सेमिति खाइ की आसीबी आओ भाई माने बाहरिबा तो जय श्री राम जय श्री राम। हेलो गाइस आम एबे गोटे सुनसान जंगल भितर अच्छु आपण देखि पारुथिबे पूरा निछाटिया बण भितर किछि भी नाही आज्ञा देखंतु आम ये माने वीडियो आरंभ करूछु हमरो एबे भोजीर जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाइए एबे चुली लगी जाइए आउ ये आमर सांगसाथी भाई माने भोजी भाई समस्ते आम जोर जोर लगी पड़ू आउ दुई जन भाई आमर रही गले सी एबे आसुचंती देखिए बाबू मैंने केतले आसुचंती आमे तांको अपेक्षा रहिलु आम एबे आसु गणेश मुंडिया देखंतु पूरा पहाड़ ऊपर आम अच्छु चारिपट खाली निछाटिया जंगल आउ किछि भी नहीं केवल निछाटिया जंगल आपण जदि वीडियो देखिया चाहछन त वीडियो सहित जोड़ी के रहंतु आगे रहिले आगे हम भाई माने पळे आसिले एबे वीडियोटा आउर जोरे दमदार होबा को जाउची आपण माने खाली अपेक्षा करि चलंतु देखिबे आगु आगु को कोन होउची भाई माने हमरा आसी गले ये हमरा पिन्नू भाई हाय गाइस जय श्री राम जय श्री राम। एबे वीडियोटा आउरी घमाकोट होबा को जाउची आपण माने खाली बस अपेक्षा करंतु आगु आगु देखंतु होउची कोन जय श्री राम माने देखि पारथिबे वर्तमान टाइम हे जीवनी 10:30 भलिया 10:45 कसा चली ये होछन हमर रोसैया बड़ रोसैया ये तो हमर घोड़ा डैश भाई को देखि पारथिबे एई भाईटा देखो न टिके एई भाईटा ये तो हमर यो 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 कर दियो राम को भक्त देखिए जय श्री राम जय श्री राम। ये तो पूरा हिस्ट्रिया नालुआ कौन करिया भाई ए तो सस्ता हो भाई माने भोजीटा केतेले सरीबो भाई आउरी घंटे देढ लागियो अपेक्षा करो और ठीक अपेक्षार फल मिठा ओ जय श्री राम जय श्री राम मसला कसा सरीला ना सरीनी भाई रेडी हेलानी खाली चिकन टा देले पकेइबा काई लेट करूछ चिकन नहीं गसो एडी तो चिकन रेडी हो आनो आनो भाई माल डाणो एडी तो हला हो भोजी हो जो घंटा पर हेलानी डर भी लागिलानी छानिया छानिया लागुची अरे भाई काई एते होउछ अरे किछि नाही मो उत किछि नाही एरा खाली पौछ हमर चिकन पकेइबा चिकन को फोकस करो चिकन को फोकस करो चिकन टा हमर आइज देखो पूरा नघा पीस तो हला हेला नुआ वर्ष भोजी आज हेला ए जाक नुआ वर्ष होजी कि नुआ वर्ष होजी बा मटन रे सारीबा आज बा प्रथम भोजी आरंभ होला हमरो ओ रेडी एटा 45 हेलानी भाई कोन रोसिया भाई तमे चिकन कसौ तो ना कोन कसौ 5-10 मिनिट टाइम दे राती 11:30 हेलानी 11:30 भाई भाई गाटा पॉइंटेड छी भाई मोर रहबा नै भाई जगनार मु आगु बहुत थोर सुनी छी भाईटा 100 जगह भाई मोर रह मु प्रथम मना करली भाई जगह भोजी करे भाई किछि नाही माने मो कते सुनिलोनी नै भाई 5-10 मिनिट अपेक्षा करो ना भाई 5-10 मिनिट रेडी हे जिवो ए 500 दिन भाई तमे कहि मते भाई 11 कहि तमे भाई 11:45 बाटा 10-15 भीतर रेडी कर देबी ना भाई मु रहबी नै भाई प्लीज 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 भाई रह मैं तो कहू देखो ए जगह भाई बहुत भय लागु भाई एतुल मु टियान नै मते भल लागुनी भाई 5-6 जण ଆମେ ଏଠି ଅଛେ ତୁ ଏनको ଡରୁଛୁ ଖାଇବା ଯିବା କହିଲା ଏଠି ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଆଉ 5-6 ଜଣ ଏଇଠି 1 2 3 4 5 6 ଜଣ ହେଲେଣି ମତେ କଣ ଡରୁଛୁ ଏଟା ଭାଇ 100 ଜାଗା ମତେ ଏତୁଲ ଭାଇ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ ଆମେ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ନାହିଁ କହିଲା ସାଙ୍ଗ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଯିବା ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ଶାନ୍ତିରେ देखि पारथिबे भाई माने वर्तमान आम भाई रो कहिया कथा जे एटा 100 जगह हमको भी छानिया लागिलानी टाइम भी बहुत हेलानी रोसे भी बहुत लेट रे हम स्टार्ट करलु ए जगह को आसीकी हाउ देखिया जड़ी तो रुहंतु वीडियो रे भाई देखिया କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ केते बाटा बढ़िया जगह कोनसरा कोरटा भोजी सइला वर्तमान कराट बछा चलीची रोसे भाई हमर कराट बाचुछंती फटा प्रेमिक फटा रसिकिया को भाई कराट बछा चलीची देखि पारुथिबे
ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ତାଉ ଖାଉଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖୁ ପାରୁଥିବେ ପିଙ୍କୁ ଭାଇକୁ। ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ। ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି ଭାଇ। ତମକୁ ମଜା ଲାଗିଛି ଭାଇ? ଆରେ ଇଏ ନା ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି? ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ଭାଇ। କୋଉ ହୋଟେଲ ଭାଇ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଜୋରେ ଫାଟିଲାଣି। ଆଉ ୟୋ ୟୋ ଇଏ ତ ଖାଇବ। ଓହୋ ଆଉ ଫଟା ରସିକ ରେଡି ତ। ଆଉ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ତମେ ଖାଇବନି? ଭାଇ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଚାଲିଛି ପୁରା ବଢିଆ ପ୍ରୋସେସ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ହଉ ଯାହା ଖାଇ ଖାଇବ। ଚାଲ ହଉ କଣ ଭାଇ ଗାଁ ଗଙ୍ଗିନା ଖାଉଛ ତମେ? ଓ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏତେ ଚିଲଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କହିଲ ତମେ ଟିକେ ଆଗ? ଭାଇ ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିଲଉଥିଲି। ହଉ ସଇଲା ତ ଖାଇଦେଇକି ଏଠି ପଳେଇବା ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଉ ୟୋ ଭାଇ ତମ ଖବର କଣ? ତମ ଡବଲ ଟ୍ରି ବୋପା ମା ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ କୁ କଣ ବଢିଆ ହେଇଛି ୟୋ ଭାଇ ଆମର ଡବଲ ଟ୍ରି ବାଡେଇଲେଣି କଣ? ଖାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଖାଇବାଟା ଭାଇ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ତାମାନେ ୟୋ ପୁରା କଣ ୟୋ ୟୋ କେମିତି କଣ କରିଦବ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଦେଖିଆ ଆଇ ଆମ ରିଓ ଆଉ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ ତମେ ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗନା ବୋପା ମା ଇଆଡେ ମୋବାଇଲରେ ଗପ ଚାଲିଛି ଇଆଡେ କ୍ୟା ଚାଲିଛି କଣ କହିବ? ଯାହା କୁହ ଭାଇ ଖାଇବା ରେଡି। ହଁ ତାମାନେ ପୁରା ୟୋ ପୁରା ୟୋ କୁ ଆଇ ଆମ୍ ରିଓ। ଓକେ ଗାଁ ଗଙ୍ଗନା ଖାଇଛ ଯିବା ଜଲ୍ଦି। ହଁ ଭାଇ ସଇଲା ତମର କରୁନ ଯିବାନି ଭାଇ? ଯିବା ତ। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? କେତେ ବାଜିଲାଣି ଦେଖିବୁ? 12:40 ଭାଇ ହେଲାଣି। 12:40 ହେଲାଣି। ପାଣି ବୋତଲ ବେଗରେ ସବୁ ପୁରା ନାଇଁ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଣି ଗାଡି ପିଲା ସବୁ ଭାଇ ବହୁତ ଛାନିଆ ଲାଗିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର। ଯିବା ତ ଅପେକ୍ଷା କର ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ଟିଫିନ ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଟୁର କରି ଦଉଛି। କିଛି ଦିଶୁନି ଆଉ ଭାଇ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଚାଲୁ ତ ରୋଷେଇଆ ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ବସିକି ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଛାନିଆ ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲୁ ତ ହଉ ଭାଇ ଏଇ ମେନ୍ ରୋଡରେ ଛିଡା ହବ। ମେନ୍ ରୋଡରେ ଦେଖା ହଉଛୁ ଭାଇ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ କଣ ଏମିତି ହେଲେ ଏଠି ରହିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ସତତା କୁହ ତମେ ସେଠି କଣ ଦେଖିଲ? ମୁଁ ତମ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଟ୍ ତ ହେଇଗଲା ଭାଇ ମୁଁ ତମ ସେତେବେଳେ ଭାଇ କହୁଛି ରାତି 11:35 ତମ ମତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଇ ରାତି ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ କଣ? 11:35 ହେଲାଣି ଭାଇ 12:35 ହେଲାଣି ଭାଇ ଏଠି। ଭାଇ କାଇଁ କହୁଛ ଏଠି କଣ ମାନେ କହିଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଡରିବେ ଏଠି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ କି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ କହିଲ ଆମେ ଟାଇମ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ନାଇଁ ରୁହ ଟିକେ ବୋଲେ ମାନେ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ କଣ ହେଲା ତମେ ଏଠି ଛାନିଆ ହେଇକି ରହିଲ? ଭାଇ ସେ ତ ମଣିଷ କହିବାକୁ କୁହାଯିବନି ମଣିଷ ବି ନୁହଁ କି ରାକ୍ଷସ ବି ନୁହଁ। ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲାନି ନାଇଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଲା ଭାଇ ଦେଖ ରୁମ ଭାଇ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି ଭାଇ। ନା ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଭାଇ ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁଲ ଭାଇ ମୋ ଦିହ ଛୁଇଁଲ ଭାଇ ତମ ଦିହ ଛୁଇଁକି ଭାଇ କହୁଛି ଭାଇ ମିଛ କଥା ଭାଇ ଜମାରୁ କହୁନି। ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଶୁଣିଛି କୋଉଠି କହିବ କୋଉ ଜାଗାଟା? ସେଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଇଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୁହ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖ କହୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖୁନ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେଇ ଭିତରୁ ଖେଳଟା ହେଇଛି ଫୋକସ ମାନେ କୁକୁର ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କୁକୁର ବି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖ ଭାଇ କୁକୁର ଦେଖିଲା ବୋଧେ ଭାଇ କୁକୁର ବି ବୋବଉଛି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରେ। ମାନେ କଣ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଜିନିଷଟା ସେଟା ଦେଖିଲ ଭାଇ କଣ? ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାଇ ପୁରା ରିଏଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଦେଖିବ ଭାଇ ପୁରା ଦେହ ଭାଇ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ଦେହ ଥରେଇ ଦେଲା। ହଉ ଶୁଣ ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଯିବା ଆମେ ହେରି ଏଇଠି ଯିବା ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ତାର ରହସ୍ୟ କଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ରଖିବା ଏଟାକୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ ମାନେ ମିଛୁଟାକୁ ଭାବିକି ଆଇଥିଲେ ଭାଇ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ସେତିକି ବେଳକୁ ବି ପିଙ୍କୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ପଳେଇବା ତମେ ମାନେ ତ ଏତିକି ବେଳକୁ କହୁଛ ନା। ଭୋଜିଟା ଲେଟ୍ ହେଲା ନା ତମେ ସେତିକି ବେଳକୁ ପିଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ରହି ହବନି ଟୋଟାଲି ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଆ ପର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଣିବା ଏଟାକୁ ଆମେ କୋଉଟା ମିଛ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ସତ ଭାଇ ଲେଟ୍ କରନି 12:40 ହେଇଗଲାଣି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।